Sada bih pozvao gospodina Momčila Babića, profesora univerziteta, najevropljanina i aktualnog direktora Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja da preda priznanje sadašnjem najevroplaninu za 2013. godinu stranom državljaninu na radu u našoj zemlji. Dame i gospodo, ukazana mi je izuzetna čast i privilegija da parafraziram jednog velikog Nemca, papu Benedikta XVI. Meni skromno profesoru u vrtu Akademske zajednice Srbije i Beogradskog univerziteta, da se večeras obratim velikom nemačkom narodu i njegovom ovlašćenom predstavniku, njegove ekscelenciji, gospodinu Heinzu Wilhelmu. Od večeras najevropljaniji. Pominjem svoju univerzitetsku pripadnost kao asocijaciju na činjenicu da su se skoro svi veliki Srbi školovali na nemačkom govornom području, na nemačkim univerzitetima, i Vuk Karadžić, i Dositej Obradović, i Radoš Petrović, i Nikola Tesla, i Mihajlo Pupin, i Ivo Andrić, i čitav niz drugih. Spisak onih koji su govorili veliki nemački jezik je veliki. Nemački je maternji jezik učenih Srba. Intelektualna Srbija je veoma vezana za Nemačku. Ona zna i za ratove, i za stradanja, ona zna i za patnje, ali Nemačku i Nemce gleda očima međusobne upućenosti i nade. Očima budućnosti. Velikom nemačkom narodu se obraćam misleći na stvaralce kao što su Max Planck, Einstein, Heisenberg, Leibniz, Gauss, astronom Kepler, lingvisti braća Grimm, Gutenberg, Röntgen, Siemens, Zeppelin, Beethoven, Bach, Handel, Brahms, Wagner, Goethe, Schiller, Heinz, Mann, Brecht, Dürer, Holbein i Ernst, najveći Neumann, Van der Rohe, Kant, Hegel, Marx, Engels, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger i drugi, a tek nemački doktori, Rudolf Virchow, Robert Koch, Theodor Escher, Hans Adolf Krebs, Paul Langhans, Paul Ehrlich, Karl von Basedow, Leopold Kasper, Fritz Klein, August Hirsch, Hermann von Helmholtz i hiljadu drugih koje sam zaboravio i nisam našao u spisku zaslužnih Nemaca koji su prosperitet svetu doneli. Dozvolite da budem subjektivan. Medicina ne bi bila ono što je danas da nije bilo Nemaca. A zdravstveno osiguranje, ekscelencijo, mi sprovodimo principe zdravstvenog osiguranja koje je postavio Otto von Bismarck, nemački kancelar, pre 130 godina. Za mene je to veliki nemački narod. Vaša ekscelencijo, mi Srbi volimo Rusi. Ne zamerite na to iskrenost. Ali volimo da živimo u Nemačkoj. Ima nas tamo kod vas, posebno u vašoj Bavarskoj, 100.000, možda 600.000. Neke statistike govore da nas tamo ima već u 4. generaciji sa stabilnim nemačkim državljanstvom. To su Nemci, a Srbi. Ili Srbi, a Nemci. Ima nas 10% svih živi Srbi. Pa sad vi vidite koga najviše voli. Mi bismo svi hteli da živimo kao Nemci. Hteli bismo da budemo radni kao Nemci, ali na to nekako ne polazi. Mi ovde radimo malo, ili ne, a kad odemo u Nemačku, radimo ozbiljno. Inače nas vi Nemci ne biste zadržavali. Zar ne? To će se nadam se promeniti u Srbiji i ja se nadam i sanjam dan kada ćemo moći da kažemo mi Srbi radimo kao Nemci. To će biti nova sanja. Ekscelencijo, gospodine Wilhelm, vi ste zaista pravi najbolji, korektan, pedantan, vas pitam, gospodin koji zna svoj posao. Doprineo da mi Srbi steknemo status kandidata za Evropsku uniju. Stalno postičete na usvajanju evropskih standarda. Nikad ne uslogavate, samo postičete, vrhunski profesiji. Diplomate i čovek kako bi svaka vlada rado imala u svom sastavu. Svuda po svetu služio gospodin Wilhelm u diplomatiji Nemačke. Od Ornog Mihela, od studija prava, životu u nizu zemalja, manje više daleko od Nemačke. Ekscelencijo, vi ste kandidat za odličnog nemačkog ambasadora i prijatelja našeg naroda i zemlje.
Sada ste kandidat za velikog prijatelja Srbije, evropske Srbije. Čestitam vam na toj kandidaturi, čestitam vam na zvanju najevropskog